ngiha ben siu naga ben da bar ki pop ki bangile ngimla ben yai lai wamde bandon kano ka men siam ben ya pen be bat ka pop ko himen ko para bai how try Jesus Christ ka jinkerle kaba kaktinu try kawan raha kamajuni pila kensho ayu naga bendaka jingim kaba kaddu pila kensho kumno haka jingim jobi bad kaktinu bale ka kranchai ka dariyangi baka don ka jingim kaba kaddu ka jingim bamjik naga bendaka jingim bamjik ngidon kamban kensho spa Madangiyos no naka shiti jongu jako bakui ukto haki rispa ko rispa kamendoya yu pidon kaspa shibun kamendoya yu pidon ka kardan kadon ka buram kadon ka nam kamendoya yu pidon ka siar ka rupa nama kine baro kin saram kin joy Minda, haka perte ladangi paisa udong, ke jingale jongi beriu kalong, ban kan shell spa, bon jai kaspa, don ge beriu ke bayi dia ke jingkoi jingkia jongi, don ge beriu ke bayi ya kasiar karupa, kenam kaborong, don bon ge beriu ke bakwa ban yo bon ge ke barong. Dan bon ki beriu ki pendang kai ha kamet ka pad baro ya kaksia ki pelot che bon ka pesa dan bon ki longomi longopa kamdame ngilaban nong ki kinde ki rom ha ki jewelry baki wat ya ki ornament ya ki jingdeng ki ba itina lese hangne ngi duna ba ki beriu ki le henre ladangi pesa udong yo hi But kejingkerle kalong kaya kabangi dang kensyo man kasngi hai ni kasngi la shai kasngi don huwe paralo father bala don hangne baniru Father Jensen ula sashi por bani hangne unai tino undonet no ya uwe kelai jongu nagabenda kawe ka kinakinde kabalado bara artille ki kelai ngakermen bay Father Jensen udang kensyo spa bane lembakane habau aitino yang ka benda jonga menjongu naga benda ben penim ya ka wepa hangda ngilaban nong ngi kensyo spa habang ya aiti ya ka mekka pan ka jongi ben yo ya ka spa bane hangda ka don ka jinken spa bane ha ka jingim ka jongi Kohimen ko para nginaban yus no bon ge beriu ki bam pepang ya ke jingkar dor ban kan shells pa bon ge beriu ki ya pen be bat ka pop uji supat om de bandon kano commence siam ban ya pen be bat ka pop hagene ga jukka bamenda bon se haba ngashong counseling kamdame ke kina samla ki don't give up on father ngi baro arngut ngi mut banyato teladangi shong shuaru kambele na marngila rai banyato teladanga kataya ka klamakoru kamlele na mar ngila rai banyato badka kaya ka bajia hamdu ki compromise bat kapop ki apin be bat kapop barbun sin don ki kinakinde shabit namar ka jingkaren jongu samla jonga bon ki kinaru hagane ka jukka baminta ki ni ya i tengila rai banya ne hadu bakod te kamlele bangile bangile kano ka kam namar bale om don pop shu hakata ka jingi kalaban no Kano ka kam
kano ka jinx nga ba kano ka kam auria ne kano ka jingla hit khabar ka sakramen kalompop lada pitumu ban ye tobat kane lada pishu yad kai batka kaju ka jing tinaga daga daw don bun ki kon samla hagane ga juk ka ba minda ke pen ki pop ya ki para samla bun ki kon samla kia penbe hato kawanna ubale hato kawanna ke jim par saad jong ubale pa pille kumne hato jisu ulasha habayade bad ka pop habayade bad ka jingi jombi pide ban kelle hato ujisu ushane yam yanga balle kumne kille shwa ya ujisu warnum kelle yaki para samla warnum kelle yalade pidon bon ke jingko ha po jombi kadda jombi kan penshoy pi ban le kane katai henry ya ka jingko a jong kaddo kanum wanna umen siyam bakoi kanum wanna ujisu kawanna ubamen namar uksuit uklain bhaban shildi ya kaddo jongi badun penshoy yengi ha kaddo Gitip ya ka kana ka kranjang bon gi kon ge bayam namar kila yai bakala namar ba kila compromise bad ka pop ni ong ha ka parang compromise bad ka pop ujisu part 1 uncompromising attitude shaka pop wamde bandon kano ka mensiam ban ya penbe bad ka pop don bon gi ramba bon gi longkomi Ruki don kane kamen siyam haka jingim chongi. Shisin le pop kam lele. Shisin le kumne kam lele. Shisin di kiat kam lele. Shisin mat drug kam lele. Shisin klim kam lele. Uncompromising attitude. Ngide bando. Nagataka daw jisuang. Habaka kati jombi kale pop odno. Kapamudayu. Habaki kamad jombi kale pop. Venno haba kikijajam bi kale pop odno nanda lada pi penshoy na tenju yakine ki bari te yawu mautliya haurendan jananda sabratno yawu shaduriya omdon kano kajim penjem hakamat ka pop ni persang ban yalong paralok bat ka pop omdon ka katin ka ba bait banong compromise kohimen ko para ka parte minda kayay da kane ka jinglong ka attitude ya ka rukam pejong ke buriyo de ya kane ki persang ban batai start ya ka pop minda niong extra marital sex ne pre-marital sex kene kalong artili ki jinglong ka jingma jong kene ka partay minda pre-marital sex kabamot long ban shong long shua banyato extramarital sex kalong ki shikurin ke balade peto ki wad no dakiway pat ki paralok ban pens ngo baya lade baro artili kalong ka pop kabamot haba utenga ushat kala ya katenga man leidwa dakawai pat ka kende ne katenga ka yalong parlo bad way pat do brio ne working relationship ki on ne haka jakat tre jongi badu nong u boss ne u officer ne ka officer para nong tre ki on kam lele habang isang lang bat ki para nong tre lada ki terwakia romantik indiat kam lele lese haba ki beri ki leisha ki officeru ban pindat bhai ki kam jongi lese kinra shi bilor ban pins no bhai ya officer kam lele ban pindat ki kam nagavinda ki baddo ladang ishim sanspa tengah shi hajar tengah shi po hajar tengah shi bindana ka project kam lele manobo am kam lele kapisa kala om kapen pisa
Kalekum no ka pensyo BJP. Ka jings no ba ka pensyo BJP. Ka jingaw ria ka pensyo BJP nanda piyong kamlele. But piyong but kane nganya to hadi. Uji sum shimla Uji sum shimla hikai kumne. Yaki uji sum yapi. Debente yaw mautel liat hakarendang jombi bretno yapi saduriyaw. Kabangi pesa udang. Namar ka jingya de, namar ka kerteng jong ka jingya lang sambla kat nungut kikina kinde kiyam. Kat nungut kikina kinde kikelapang. Kat nungut kikina kinde kila jot tiyaw. But kila snokut lad iya kalaway joki. Kamlele ki compromise por ki kadnongo ki konshin rangi bastard ki haban sange ban le pule namar kane ka compromise. Kadnongo ki kon samla shinrang kila ngop haga jingdi drak namar ka compromise ki yong marchisin. Kiong kumno marchisin ki terwas no bhayepi ya ka drak marchisin arsi bat kila do ya ka laway kim la shuban ya bateng ya ka pule ka puti katno tiliki inga semjoni kila jot tiao bat kala kata ya ka jingade kala poisha ka jimpalai tengah namarba marchisin arsin margingi shaway compromise ko himen ko para kane ka de ka buis niyo jong bamay naga daw jisuan ko kon bayin naga benda ki batrang ban poisha beneng omde ka kaspa omde ka jimba brio omde ka nam ka burom omde ka ksiar ka rupa kendre ya ka jingim mensiem te uja ko bakudo kele pikin show ayu nagabenda kasni kado pikin show ayu nagabenda kasni kado banios no ujisu ula kren bado yani sangne uyani sulala puway uberyo u le kambala haka kerteng jong ujisu ula be uksoy baru yani supay baru umde nakakenhon jongi umde unong budo jongu Kris baru Jisu kele hato ule eka kambala haka kerteng jonga pet ko himen ko para kadon ka jingi kai ka ba jilliu hangne uni uberyo umde senran jongu Jisu ngitit kai ka ba jia hage senran jongu Jisu ya ki apostol Shisin hawa uwe upa ula wanyalam uwe ukun basyong suy kinda ingut kila persang bande uwe hadin uwe pa ya uksuy Henry Kim Shimla haga daga baru Jisu don hawulum tabor rengkat badla ingut kisinran jamu kisinran Kim Shimla laban be uksuy haba kibri kila tur menda uwe uberyo ngakerman be une uberyo usyong harod kawa lese ula syong ha kindon jangga yau ban sngap pasiaw yau Jisu ula sngap yau Jisu badu la nge shinge ula pet katbau Jisu dang le kampela ula pet binia badu la duwai bad katbau dang snap yau Jisu katbau dang pet yau Jisu badang le kampela ule mensiam hapojung bad ulange Jisu langu play bad katba ula yoi ya ki bapang hakamar ula stang ban lek kumbale Jisu daka jinge omde daka basyanya ya kinogi bru Henry Jisu la on haka kerteng jong Jisu pet no koksui kila kongu uya ni sula yoi ya kane wo ula on ban pende biau Jisu ngala yoi ya we ubru udang be uksui haka kerteng jome hadukat no ni ubru ula he ula san daka jingi du Kris mangipat ki bas ngap ya Jisu Nimba kiba guai
ke ba pule ke tin utrai ke ba pediang ya Yesu ha ke Eucharist ba kui ngilane yang balle kumni kanero ka long shua ka jimmi pa jo Jesus Christ shua ba Yesu na ai ba pura ya ki apostol hune ubryo ulas tang balle kamballa ha ka kirteng jo Jesus ko himmen ko para hangne Yesu ikai ni habangi pediang pura ya Yesu ha ka jingim jongi da ka ba brat lodi ke pop but pediang ya Yesu kum uble ha ka jingim jongi hangda ki kamballa kin le ka ba mod omde bandon ka jingi dia ka pop hede Henry ni de bandon jingi ya Yesu ha ka jingim jongi nius noru ha ka jimpule banding ko naga kitab jingke henya pongot ki ramba kila yopediang ya kasap ka pong na umen siyang bakoy arngot kila siyang haka ying lasa ki pangkistam kimyo kimlas satya banyay banpoy siya ki himane kidang duay shirhem hayin don buna preng jombi ki bas ngap yang aru lasa pim don lad ban leisha mas bakoy siya himane lasa don mapigi kinaru kita arngot edat bar medad kidang siyang haka ying dara lese ki don jing sausi hapo jonki lese ki don kino ki kam ka batai te ki nese ki pang ki shitam kimla yaishu kidan kya lese but kila don ke jing taram haka don or jonki kabba kita hindri po prango ki ramba kila le duai badu Moses kine ki shang haka ying dara ban duai ka bajia umen siam bakud ulawan hiar halo jonki but kila stang ban yatulupa Badu Joshua ong pe kine kia tulepa kang ye ki namar kim shimyo banwan haying mane badu Moses ula sotu kine kilongi bapang kim la yai andre dondro na padang jongi ki ba labyang ka meka pat gi nadu ka covid nadu ka lockdown ngilamling kumne Henry kine kilongi bapang edat bat medan Kim Shimlayo yai Henry uman siya bakoy ula kerko yaki namar kila trang kila duai naka jing dia pang chumpi habapi duai naka jing dia pang chumpi daka ba trang ya Yesu daka ba trang ya uman siya bakoy kaya ka ban sadya pero pensa yo pediang ya ka bor na uman siya bakoy na ubalay pensa stang bandia tulupa pensa stang ban le kampala but ka met chumpi kan stang ban kila Naka jing lombatalot, naka jimpang, naka jing shitam, naka jing dona jompi. Utrai, un sustang ban kindi buram yepi, un sustang ban pengoy penkia yepi. Baru mepsi bakudin stang ban trekam, haka jingim jompi, papin stang ban yatulupa. Kaweng don kam. Wat num de bandon, kano ka jing long ban idia ka pop. Isi ya ka pop. Id ya Yesu. Pendem maya ka jinya de jompi badu Yesu lada don kino ki beriba pasiau happy banle kano ka pop pide ban snautu kane ka jim pasiau kam ju wan now mensiam bakoy kam ju wan now uble kam ju wan now Yesu kane ka wan bait now bamen lese ki samla jompi kion lada pin kongo yanga ban lepo pindeshu samla janga on yawu kile ngam treshu ban lepo kane ka longa jing slow lada ka mi kano ka kundin ka ba pensho yepi ban lepo pide ban ken mau yawu ngade ban tet yawu mau telia taurendang de ban bratno yawu sha duriau Lada kimi ke pa jompi ke penshoye pi bon gi kon menda ki hoye tangi jingsuniu na ki kimi ke pa lese pi ke bas ngap yenga pidang yam sausi namar ke jingle jongi bayinga sem jompi lese kalaban long ke kia kalaban long ke jingshet kala yala ki kurim kalaban long ke jingi pala de kaspa kalabalong jingi pala dia ki kam ki jam jompi nangda kamensi yang jompi kalastang ban sarang lese don kilongumi ke bas ngap inga menda pidon ke jing sosi nama upa duai lambat pi pigi kun ke bas ngap inga menda pidon ke jing sosi
namar kimi kipa kimyatali haga jingduai kimyatali haga jingim mensiam kimyatali ki kam gi jam don bon jai ki sarang kaba penchot yangi nging don kam ko kimen ko para ban bratulut yakine baro nangda sakli ngalakin show ayu nagabenda kasni kadu ne ngadang ken show ayu nagabenda kasni kabansawan nagabenda ka hima uble kat namut na padeng jongi ni tresh tamban ken show spa beneng kat namut kitrang ban yo ya ka jingkoi kat namut kikina kat namut kikon samla ki don kane ka jingid ban im ya ka jingkoi kat namut pila ban nong da ka jing slor nagabenda ka jingkoi jonga medjonga jonga mensiam jonga donu jonga na kloi ban kendai yawu nong penshoi wadlara kawan na samla wadlara kawan na ka samla wadlara kawan na ki paralog kadnong mot ki longo pa ki bas ngap yanga kilaban kendai ya ka jingterwas ngba jonga kiad na ki paralog lese na ka jakat tre jompi khaba pile jakat tre lese ki terwas ngba yapi namar nga shay dia kendo ki bru ki om father de namar ki paralog jonga ngangap singap ha ka jingkar ni kiad kadnong mot ki longo me ki yam ki jaumat haba pi pensga ba ya katto kanong mot ki paralog jompi ken mau ya ki kon jompi ki jaumat hayeng ken mau ya katanga jompi ka jaumat hayeng lese pe pens ngau but pens ngau ba ya hu paralog shi porar por but you have to pay a price haba piklet ya ka jinglong jompi haba piklet ya ka jingkar dor jong ka jingim jompi you pay price piha ben siu da ka dor ka barem leze da ki ummat jogi kon ki tigi jompi kolong ko pa ki bas ngap yenga leze pilom ki bri balait na kane pins no ya ki paralog jompi kokon samla ki bas ngap yenga ken mau haba pi pins no ba shi porar por don bun ki himen ki para jompi saudo ki jahuma hato pilong ke daw ban penjaw umat ye ki we nagabinda ka jing sno ba shi porar por lada pilong kum kene ke jai minda kasni u jisu u kon uwerini ban kala ka bamot omde ban od ik ti jombi omde ban od ik jab jombi omde ban venno ki kama jombi Henry sumarba ba pinum don kam ban od ik ti ka kejat ne klau ya ban venno ya ki kama jombi ni haban long ki ba sumar lem kom tau jisuong ya wi ya ka kiniang jongi ni don ki kiniang jongi kinobiap ha ka ding pen kui not ha ka ding ha ka du jok ni num don da la shuban leisha ding pen kui ha ka ding bam chule ni ha ban siu na ga ban da bar ki pop ki bangile ngimla ban yai lai ko himen ko para kusiaba sumarba kadnung ki brio ki ja umat na marjongi kadno sin nila yapen bait bat ka pop kadno sin nila kensting yala de kadno sin nila kandai nila len ya jisu haka jingim jongi hato nila kenshow ya kaspa bene naga benda kasngi kadu sange shipo ko jisu karko kardo yengi pensle yengi yarap yengi ban kentai ban isi ya kapop bangilong ke baken shows papene haka chingim chuni
Enya ro yau trai Jesus Christ